Ka ko tau kau whataha pia mo e tau guest hoko ko se au se vai lahi po hiva pia me tonga eiki. Se au se malo mo e tamau ai fiafini. Io, se ti ta malo mo ta mau e fia koin. Malo ta lawa. O ia, mau fefe hake. Mau sai pe ki ta mo mo ko ia he tai mini. Ko ia, ta tau pe mo e ni. Kai ke he se ase ko tari ko ma loto fia mo oni ke whakahoko e polokalama ko ia o e fiafini, ko polokalama foke ko e nina ta whakahoko ia i e wharaite wike kua o si, aia ko e to me ala lahi pe, ka ko e ahoni, ko e fiafini te ke talanoa in detail ki he ki hopo pe mo e tō oni ko ia. Ko hopo hia foki e he waha ko ia talatala ki, se ase vai lahi po hiva mo e whaka iloa ko e whahofonga ko ia o tonga tapo oloaki ko te evita whatawhehi poloka. Ki he hia koe kāka aki hono totongi whakafufu pe koe bribing. Ai kau voters o maumauai ai kupu anima o lao whiri wharearea taha hiva valo hiva. Nei tala whoke tōtoni koe ni i he whakamau angalahi tonga e ke whalai te wike ko osi ai koe aho no ia me o e taoni pia na e pehe whoke he whakamau anga na i kai lava ke whakamo oni i na e whai pehe ai whafufonga koe ia o tonga tapo oloaki o hange koe ia na e tuku aki i. O hange koia nā tau lawe ki ai pia mo sia osi pōhiva i he whalai te wike ko o si. Nā ne pehe ai, nā ne tā e tiki te e whā, whata tai aonga e tiki te taha, pia hopo i e tiki te e tolo. Aia o maua e lao kupu a taha, 1A o e lao whili. E sia osi, kātaki peka ke toi ki whakaloloto mai, mo ke whakamā ala mai, a ngai fo i tiki te ko ia e whā, pena i kai foki ke whata aonga e tiki te tā, kai hoka te pia e tiki te tolu, ke toi whakamanato mai pe a ta whaki ko ia, mo go in details mai ai. Malo se tita, pe malo mo e tama e whiawhini, ko e kore ke hufanga pe, ngai talako a papa ko tau ko a whai, kai hokat mua e polo kalama ko ni pe mo tala noa. Koe te whito i petition, te whito i launga, i hene kamata mai na e ua pe e fo i tukuaki i pe ko allegation. Koe taha me he koe tukuaki i koe seniti. Na e oange ki he whine eiki i Israel panga te au. I September o e tau kuosi, ai koe mahina ni e tolu pia whaiwhiri. Koe tukua ki ulua ki, pia koe tukua ki hono wa, koe panga te au pe moia, ne whaki ange e he respondent, pe ko tōtah koe ne whakailo, tukua ki i, koe whaki ange ki he tokotaha pe moia i oka topa ia. Ai ko tukua ki i na whai whaki koe ni i he waha a mahina e tolu, i whai e whiri pe a koe whatau mua ke whakaloto. Ke whai ke whiri, i bribery. Pe a na e osia a tise ma, ai koe fo i original petition ni koe osko ti se man te ai mo ma do fo se tita o case pe ni o fainga ta ke ma o ha ka fra mo oni kono mo oni na ulawa pe i lo i ngahi e hia hono ko ko ka ko me fainga ta hono ku mi ka kai ke na mai o fra mo oni i hopo pe ni ko hui ke va ofia no fo hange ko mea ko tu e te talawe pe ke ta polo kalama ko ni ai ngahi matawai wai pe moha ai ngahi mea ku e lava whakalere ke ai hopo pe ni petition kai ke na e mau pe ngo famo ni to koua ko naona na mai famo ni na e ke te au talamai na e fai e totongi whakaloto na ilo gai pe na fai e ta matuunga e ta ki te ko ni bribery kai ke oseti se ma tai mo ni hia tai mo u me ke hia na asimai kai mo ni hia na loto
ke nau kau mai ke whamooni ke tuka ki ke hei e tolu. Pea i anga koe tu e lau pau ke apply a e loia ki e whamau pe tene tāri ke te whakahu mai mo tuka ki ke he koni. Ai ko tuka ki ke he tolu koni ko tahai ko e langa koe ni community hall e kakaiwhiwhi. Pe ko e whare la langa. Nei ai mo tuka ki i ai nei ai ngahi ngau e whatau mua ke whaloto e whiri a kakai e. Pea koe tuka ki e taha, i tolu fu o koe ia, koe langa e kalapu pe sopu koe kalapu tari matua, kalapu kawatonga. Ne mo tuka ki i ai, ne whai e ngā ue i he tau mua ke whalotoa, hanihi ke nau whiri. Pea koe tuka ki hono tolu, koe ni ne tok whahuat koe ki mui, koe liquid soap, pe koe mea whanufan. Sai, nai, taim koe ne whakahua tuai application, pe koe kore koe ni ke whamau, pe tari whamau ke oange ke whai, pe whai chempa, Ia chempa koe ia ne tari whamau ke whakahua nge pe taha kai ke tari e ua. Ai kai ke tari e tuka ki koe, langa, whare la langa whini mātua, kai ke tari pia mo e tuka ki koe ki he langa whare kalapu tari matua, kai tari e tuka ki koe ki he liquid soap, tuwha koe liquid soap, pia whakahure wa tolu aki ngai tuka ki koe ni whai ai hoko. O lere mai ai pe ai o au mai koe ni ki hono whakahoko hopo nei, whai hopo ke fui tuka ki e tolu. Ai ko tuka ki ula ki ko ave paanga ki whini e ki i isleri, tuka ki hono hoko ko ave paanga e te au ki he tangata ai ki pe i kolomoto i sopu. Pea ko tuka ki e tolu, hono tolu ko tufa a liquid soap ki he ngahi ako pea mo ngahi polisi whakakolo i kolomotua. Kai ke ko u tuka ki lalahi e tolu e se titana e whakahoko ai koe ni hopo ai ni koe tuka ki ai whakafonga o tongatapu uluaki. Koe. Malo apito e siausi ke ki lave mai wana ia mata vai ho kau whakamooni ne makato ungai ai i kai ke success a ho court case. Oku koe mahu inga taha he hopo koe ni e se tita mea koe whakamooni. Pea kono mooni o nei a whaingata ki kakai ke na tu mai o kau he whakamooni. Pea lawa i peo hau e toko osi, kou whamoni ku hopoko he toko ope. Tu ke hangi whahinga na e ui mai, ke e whamau anga ke o mai o tariwhihu i whamau. Ka koe gonga whamoni koe ni e se tita. Na e tukua ki na ua ia, he tutu uni koe e whamau, na e kaike whalala anga. I he na tariwhi heu i, mo e kaike, ke na tukua ki pe nau ai, ko te whalala anga, ai ongo whamoni koe ni. Koe anga ia, ai si o e whakamau, hiri ange, ai whakaeke koe ki naua, cross-examine, pea pehe ki na fuakawa, o whatatau ki na fuakawa koe na e o mai, affidavit. Kai koe anga ia, whamatala e whamau, na e kai whalala anga a ena whamoni. Ko isi uke he whakia se di taka pane te tokolahi ange kau whamoni ke lawa o whamau i le iai e whamau kaike. Ko e whamoni e ua koe ni nai o mai ko ki whamoni popo na e kai whalala anga. I whamatala koe e whamau a ena whamoni ki he. Pefe ai anga ko ia ho wakai a au ki he whamatala ko ia o ngā whakamooni. Na e whiriuri waki e na whakamatala pe na e kehe e na whakamatala. Ko ha ho viu a au? Na ia i pea e whiriuri waki ia se tita.
kana kai ke pehe ko ku ka fa mo ni pe ko fa mo ni fa ta nai hoko pe mo me ta tau ke te kana to ka ihe mantui ko fa le hopo e se tita ko fa mau e pure ko ha pe ne tu ni na ia pe ko ha ma tu unga piki ko ki ai ko me ai a fa tu ku ki ai hopo ne kai ke pehe ke ha ai fo matai ang fo mo ni ne on na fa papau ko me ai na hoko ai ni ko na asina na to fo kawa ka na ia feto ake anga na tarife hui pe ai ko pe ai kon ko elemeniti e fa o firma o he lao ko ni ka lava ke define me ko bribery uma o kana lava ma extended ko ia pe ma tunga ta te ulo aki ku ia me offer pe ko paanga pe ko palo mes pe ko hange ko lao pe ko wa o fai fu ngau ko ni I he mahina e tolu ki fili pe ko tolu o wa to ta ko identify o ku ave ki ai pe monu I ai pe ko fa le ko elemeniti o inducement pe ko whakalotoa o ku e whenga whakamau ke lawa o whakapapau I he tainko whaia no whakaeke ko he hopo na e hoko mea ko ia neongo ko ia ngai ai tukuaki I na e whakahoko e whakapaanga ko ni I he mahina e tolu pea na e taumua whakataumua ke whakalotoa te wapea foi whakatata na ia lau ia na e peheni ko ave ko seniti na ave ko he fine eiki I Israeli na admit pe ia he whakailoa na e taukange ki na e whakakatange ki fine eiki ko ni e fili wharea rea ko nau ia intention kai ke ko me ia whakamau ene taitari na ia kana os admit pe ia whailoa na ne whakakataki hono oangi koe seniti me pango na kai ke lawa he witness pe whakamoni o whakamoni I pau I whare hopo ko taimi ko na oangi seniti ko ia ko September ai na e kai ke pau ai aho pe matu ungai ai feila ai foi tuaki ko ia ko pe ko tahai ngata ngai mata vai tu ke hang ngai mata vai ke tuaki whakamau pe to ku na kai ke falala anga ko ui pe ko va e whamoni mo to ta ko na fai ke fuaki ko mata vai ta ko mata vai ko e tuaki hono wa o ku pe whamau na feto aki na kai ke whapapau e ho neongo na os tari pe ia e whailoa na ave seniti na oange seniti ka ko tuaki e whailoa na ange seniti ko ni na kai ke kau he oange he waha mahina e tolu ke fili na pe ko whamoni ko ia hono wa tangata I ko ia na ai pe e feto aki I he ninga hitari fehui pe he whamau o tai whalala angai o kai ke uhinga ia se tita na tai feto aki mo kau whamuoni ko e whai taha na kau kawa e nai ngahi fehui ia I he no cross examine pe ko fehui whakafihi pe me kloia na na ase feto aki ai hange ko feto aki ko ni se tit na ekat ke from oni ta fine eki ko ni na tu ko kina ave ke seniti iene to fokawane kai ke asia ha kati Christmas ha kati ko tu ko ki fok na fai I fo kawa ko
a e tukuaki uruaki na e whakeange se niti September na e whao i he sila pe moe kāti o asi ai ai tā o e whakailoa pia moe whakarea pehe candidate matonga tapu uruaki pia kai kia ha lau pehe ia me tapu aki e taha ta tau pe tota hako ne whakailoa ta tau pe mo ne kau whamoni ne kai kia halau e taka ki kāti ne toki o mai ki whare hopo o toki asia kia he kāti o toki asia kia he kāti kai ke ne tari e whakamau ke hoko pe koe pea tana e o mai e kāti ai koe o tala rewa ia o nau pehe rewa he wha ia koe taha koe kāti ia koe senitia koe gulau koe ne ang koe September o kulo ia koe senitia ne ang i Christmas koe o uafe pia i he Christmas koe ia ne pau ang ai pea i wha iloa e fili ke manatu i koe ia e fili November kai ke whamatala ai ki he kāti pia moe la i tā. Na e ui mai moe whakamooni e taha whake taha, ko whine e ki pe moia. Ha uia whamatala na e ai mo senitia na e oange he wafe ua taha, Christmas i ua taha. Pera koe kāti a ko ia na e asia e la i tā ia. Koe kāti e wafe ua noa, koe kat Christmas ia kai ke koe ngahi wheto aki ia i he ngahi whamatala me ta whaketaha mo ngahi mea ke he pea e se tita kako hunga e whamatala koe ki ai nei ai mo nau e te whalala anga i he kua kai a aku i he kau whamuoni koe whaitaha mo ngahi mea ke he pe kai ke nei whamaapo opo he whamau ia ne pehe he kai ke ne tari ongo tuku aki e ua koe whekau aku awesilini ku kai ke whiunga na whamatala pe tai whalala anga e ongo witness ke ne tāri ai na whaha bribery koe i ona te awhi ke hei se tita tō kokot ke tuku ki ona tolu ko ia mahalo sai ke hoko mai koe ki ona tolu kai toka te whehui he osko ia iyo koe tuku aki ona tolu lewa koe liquid soap na kai ke ha witness heni kana e sapina mai ni ihi ke nau mai o ai koe ofisa kolo ia koe sea ko slia kolo motua koe whailau tohi GPS halawale pe moe motua polis whakakolo pe me isleri pe na o mai na tol ke na matari fehu Afrika akta mo liquid soap. Ke na malohi au pito e ngahi whakamooni a ki heni. Kai rule whamau ia o pehe. Neongo katoa whamooni ne whai e tufu. E mea off. Pea whakahoko e ni November wike uruaki. Pea ne smahino na e kau identifiable voter. Pea ihe kutui aku na iai mo nau ia whakalotoa kai ke i tutu ni whakamau na ni a whangatuku e ia ko tuwha ia ko ia ko charity o ai ko uawha kupu uawha tolu ia o e lawhiri pehe whakamau ia ko whaki a koe ni o liquid soap ko charitable purpose peko taumu a tokoni o pehe ai o kai ke kauia he bribery kai rewa ke kauia he category peko whahinga kulupu koe ko bribery ka pau oku whakaata he kupu koe ia ua whātolu e mea tolu ke whakahoko
I he taimi waha mahina e tolu koe ke whiri. Koe family, ka ngata pe he kui uloaki. Ta tau pe e toka taha whailoa pe mohono maari. Koe lotu ngai siasi church pe mo charitable, mo charity. Ai koe mea lalahi e tolu o whakaata he kupu koe ni. Ka pau e whakahoko e kai ke mo ua e ke bribe. Ka pau whakamo o ni. Koe mea ena e hoko. E kai ke mo ua e bribery. Pea koe uhi ngai na e tuange he whakamau. Ne pe whakamau. O koe tuwha koe liquid soap. Koe charity. Neongo na e simau e re me niti ai e wha koe. Koe nau e bribery. Kana e pe whakamau koe charity. Koe uti. Ai e pene a whakatuku rewa. Katoa utuku aki e tolu ke bribery. Na kai ke lawa approve. Kai ke lawa he petitioner o whakamo ni. O ni pe se te ta koe ngahi matawai waia. Koe whanki mea he whaka loe. Whanki mea whai koe kau whakamo ni. Ka koe angai a whangatuku e whakamau. Okay. Siasi oku ke pehe oku mau ai whakamau totonu i ho keisi ka pau ku iyo pea sai pea ka pau ku ikai. Why not? O whai e tangi se tita, pea koe u titei lau koe ke u. Ka koe kia te au e mo e ku tui se tita. Koe nau koe o kulongo e tonga tapu ulaki e se tita ilo he toko laha. Na e whai e tufu. Ka kuhange koe kulau. Kuhanga e whakamau e tala mai koe charity. He nei kau ho mawahe ngā he lahi taha mea koe ia se tita. Mea koe tufa na e tufa koe ngahi u mea he toireti. Koe ngahi septiki. Koe hiko wewe. Koe tufa koe ni liquid soap. O au peke tufa se niki. Kai hange ko lau e mga tuunga e hopo ia I he ngai whakamooni koe ne lawa awe koe ki whare hopo. Hange koe ngahi mea ko whakalau koe ki ai e se dita. O sea e tolahia I unau ostala noa nau tolu ki mea koe ia. Kai pango se dita e kai ki lawa o mai nau tolu ki o maa hoko kwa whakamooni Pea koe hopo ia na e whai peo whakatatau ki ngai whakamooni mo ngai whakakikihi koe ne e whai. Ai koe ongo koe fwoi witness pe ua, pia mo mea koe he liquid soap, koe atakai pe ia na whai ai hono hopo I. Koe tuia ai motu ania se tita, ka pau na te sayang e ngai whamoni, he kou tuia na ia nau ia whakalotoi. I he whamoni au toki asia ke ia. Kai ke te whatala noa ki ai, ko mea ko hoko toka ngā ua ki ai se tita. Koe hoko atu aku ia ke tangi. I he kutui u te ke lawa o kai ke u tala. I he koe angai au tui aku ia na whai bribery. Pea neongo ku tutuni whamau, o maulahi koe ni koe ke bribery, ko hoko tau ke whamau ngā tangi. Ke lawa approve a e kutuku aki. Koe mea whamau. Aia ke he way forward, he ko ke ngā uno ki moa koe ki he tangi. Ka uke ai whaka e tōtōni koe ni koe charity ai whakahoko whatongi ai a koe ni ai whawhonga tonga tapuraki. O ke pehe nai hoko ai fo I charity koe ni neongo na ikai ke iaha charitable organisation ia ai whawhonga tonga tapuraki ka uku pehe fo koe ni whakahoko whatongi ai ana koe charity. O ke pehe e hoko e fo I mea koe ni ko hafo I makato unga ia e fall back ki ai pe ko ha me aia ke hao ki ai ai kau bribing I he kahau. O koe ai ngahi tuuni whatu tāma, ko ongo e whatu tāma ki e se tita. E hoko e koe presidents, ki he kahau. Koe e fo I lau I he tutuni e whamau I he hopo koe ni. Ko tui ko pau te e lau he mea kouseni atu. Nāne pehe. E whakaata pe ki ha whakafofonga ke ne whai ha tufu. Ko ne quote my case law. Ka kune tāri e ia.
Pea kune pene pehe pe e tatau pe ia mo ta candidate he kono fatongia ke ngā ue mai wahenga ko ia ke to ni wahenga ko pehe e se tita kuhanga he whakamau ko ni o whakaawa fu matapa i foi tu uni ko ia i foi konga ko ia kuni whakaata e whakafofonga ke tu ia pehe kai ke la ue ko bribe e pehe whakamau ia ka hatu whae whafofonga ko hono whatongia ia ona kino ki hono wahinga. Oku ke hepea me charity. Oku hanga he charity he foi tuunia koe ki whakata koe charity o whakaawa fu matapaya ki hanga taha pea wha ene tufa whakalotoa Filipe ene tala e koe ne charity. Koe anga ia koe kouseat ke whatu tama ke tuuni koe ni he tene whakaawa fu matapa e lava ke huai e ni. Tuku kehe ka pau e mono e lao ke hange koe ni. Koe charity ko toa pe pau ke lesisita, pau ke hano office, pau ke ane kaunga au. Pea mi ai mhono hingoa. Koe ngahi mea e to ton ke mono e lao ke whakapapau. He ka ki lava tahia hao pe o talamaiku koe charity. Koe ne charity nei. Mga tuunga ne tufana koe ne charity. Pene o mai pene whakamooni ki ai, pe tāria. Kai ke, koe anga i ene e kusio atu koe, i ene tuu ke kahau e lawa pe ke hatahaia, o ngau e aki ia koe. Koe ua wha, tolu e se tita o ase mea koe ni. Koe ngahi mea nuku whakaata ke whakahoko e hataha candidate, Fili wharearea. Ko ne whaki hamea ki hono family. Pau define mai fui scope e family ko ia alboa ngata he kui uruaki. Hange ko ni. Ka pati ola au hakusili haseniti toi ke he wiki e fili ki ha kukui. Pe ko tu he fine. He kai ke lau e ko bribe, Pe ko whainga mea ofa pe ko ha. Ko whakaatare wa taha ko siasi. Ka kusai whake siasi e se tita. He ko tau pehe ta tolu siasi. O define siasia ko ia. O koe ni koni stutone koe no hingoa moeha. Ko tu koe charity o ku kiawa. Ko huinga pehe ko kuawa he ku kai ke define le rei mai ia ke pehe ko charity ko ia o ku iai hono hingoa, ku iai ofisi, ku iai kai ke ko uhinga pehe se te taka ka hanga he tutuni ko ni o whakaawa e matapa ke lawa ngau e te kahau. O ko ke pehe whepake nai a ki fo i tuuni koe ni pea moe lao Fili koe ki he oua e whakahoko ai bribe? Kai ke koe lao pe fo ke ni o magatunga fo i tutuni koe ni. Koe lao e nia he spending, he overspending. Koe ua tolu ia, koe lao bribery ia se tita koe ua taha. Koe lao koe ne whae tutune whamauntu, koe lao ia ua whaa ia, he overspending. O mai e foi konga e koe ki he bribery o whae ake ne tutuni koe bribery. He konga koe ki he charity o whae ake ne tutuni koe he bribery. Kia te awia koe angaia e kutui, ta tau ai pepe koe haha whahinga me ai e tufu. Oku i ai pe moe motive i ai ki he whakaloto a se tita. Koe ke i he lau maari koe anga ni au whakakaukau. Koe ki ha me hao i he taimi koe ni whainga whaki hao me he motive ki he whiri. Ko mea kui ko double motive. Neongo te tuwha ko tokoni. Ka ku fufu i mai me mui ai lau maari e ai whakalotoa. Ai inducement. Ko mea ko pehe ai koe ku wala whepaki pehe ko ngai ko ia. Kia mo te lau ko te bribe.
se o se ko whamalo atu ki ho o mai ngahi ta whaaki ko ia, mahina o pito mo mara ala mai ia. Ka ko ke hoko atu ko ia ki he tangi. O ko ke hoko atu ki he tangi, moho o loia, David Corbett. I oku ke lele pe u whataha se tita. Ki o koe ai matapa ua, koe retrial, pe koe tangi ke toi sese ai tutu ni koe whamau he hopu pe koe neto wasi. O siofia ngo fui possibility e ua koe ia. Kaike, koe oku kei whai pehno tā noai, ka ku mahino e hoko atu ia se tita. He kaike ngata hene, koe hui pe o kaike whi maari e ke tutu uni, ka ko pehe ke hoko atu ko hape malonga tahai, o mawanga e alukea e ke koe ni. Pe toki awhanga tuku me ai. Ai ngau e koe ki hono e ke i koe pride. Kai ko ne tu he taimini se tita. Ia, nā ke pehe whoke ane nai neongo ai ngahi o ki ai ai matawaiwai i ho kau whamoni, pana iai pe mai matawaiwai kau whamoni koe ni ai whakailoa. Ka nā ke lava e ho petitioner ke ne hanga o tau i ho o tawhaaki ke tō. Ko no hinga o kou whehu i atu ai pe, ku ke kei whalala i pe ki ho o loia i rere atu koe ni ho o whenga koe ke tangi, pe ku ke kei ho ai pe mo ho o loia tatau ki ai pe ku ke whakakaukau ke ha loia ka. Kai ko kei whalala peke ku loia e se tita ka te o mai pe mo. I he tala noa ko ni ku lawa ke ni hanga point mai ka au ai ngahi mga tuunga malohi ke whai e tangi pe a koutu i ki ai. Kai te tānaki mai pe mo input ai ka loia ke he pe. Ku osmahino whai whengau e aki. I mea koe ni. Pe ku kai ke tukuanga e loia koe. Nane kamata mai se tita. O kei whalala pikai, ngai whataha koe mo talanoa koe ni o kuni o mai e ngahi mga tuunga malohi ke he tangi. Ko toi nia ke tānaki mai mo input e ka loia koe ke te malohi ang, pia mo te whamooni malohi ang ai ngahi mga tuunga koe ke hokat ki ai e tangi. O ko ke pe o ki ai hawhe paki e hu mai a petuni atu pou o ne whafofonga i ai whakailoa. After all, ko e me mi pawhokia i he Privy Council. Whe paki au pito e se te whe paki mamahi au pito. O koe conflict i ai. Ko petuni atu pou, ko e KC, King's Council. Pia kauna toli he ngahi penol wharei ki whamau ko whiri mai. Ai kono whakarea e taha, ku kauia he i hono wharei ke whiri mai koe whamau o ku hau ko whamau i koe e hopo koe o ku loe ai. Pea ki a te au ia i he lau maari e koe au kuia e whipaki ia. Pea e lava, neango e tau peko kumantu i ko mamani tau ia se tita ke hau ata. O siai pe ongo ia ai whipaki i whainga ko tutu pe. Nai kai ke uka. Nā koha mea pēnia se tita hala whanonga pēnia ke tau forward wai. Ke lawa whakaasi mai, expose mai ai matawaiwai koe sistemi. Ko mea ko lotolahi au ke upesu e mea koe ni ke alkononga tanga. He ku kai koe hopo peia o ko tokanga au ki ai. O koto e tokanga mo au ia ki he paki koe ai fui sistemi a tongani, whakapolitikare. Mana tui, ko hange ko e whatanoa ko ke whai, ko petunia ia, o ku kaui he penolo, kaui he kauwhare i koe na e tui, i he whakataha tokoni ki hono whiri koe ni kau whakamau. Pea neongo e tala mai hataha o kai ke aha mea koha paia si ai, koha whipaki ai, i kai ke mama o e nau e o ia, tau ke i tangata. Pea ko hanga o kaua ui hai, whaka whipaki lahi i he whahinga whotu tupe. Ko he kai ke
he kai ke hao no kumi whakamauto tonu. Koi. Se ase o mo ne au pita ho whakatala noa ko ia. Ka ha me o ko mo ngā ue ki ai, ki he tawhake ko ia, pe ko e tala noa pe, ka ke ha ngā ue whai ki ai. O hanga he hopo ko ni se tita o mai, kai ki ngata pehane o mai ngahi whakamatala mahu inga ke mga tuunga i ha mau ngahi ngā ue hoko atu he ka au. Ka kumau, o hanga he hopo ko ni, e hanga he hopo ko ni o whakae a mai, a ngahi matawaiwai he whaunga o totonu ke mahi, e whakamahino ai ke kakai. A ngahi mea ko whai ai e mau longoa a he taim kotoa pewhika ak mo e lao e ono. He kukau e whanga whotutu ko ni he lao e ono. A ngahi pakpak ko ni whamauanga. An ko ne whai ke tala noa. Ka e hanga he ngahi hopo ko ni mo ngahi whakatontonu ko ni o whakae a ke kakai. A ngahi makatuunga o whai ai koe ai hano malanga i mo mautokanga ke whai hano whakarere i e lao e ono. Lao ko ni ono ko whai ano tala noa mo whai e longo amu whakakikihi. Koi. E se ase o whewhe lewa a tonga tapo o luaki he tu o koe ni i he taimini, mahi no mai ola koe ni ai hopo o ku o ke ai ha whaahinga response, pe ko ha whaahinga reaction ai a tonga tapo o luaki, pe unau whie maari e pe ki he tōko ngā koia o e tōtoni. I kai se tita koe nofo ka tonga tapo o luaki koe nofo a kai. Pena kure again ni hano whakaike eke au me he walfitu po ni ma ane pongpong ane u. Ai pere ngesi mo whaingata ai pore ko ni whai. Ke tuha ka taha hawa henga ta taupe kantiteiti pe ko ha vouta kene whai ha whaka ilo ha whakafonga i he bribery. Ko tau no fose ti ko ki kolo sisi whanua sisi e tonga. Pau ilo e taha ko toa pe, pau koe tau whelala we, hanga e no fo. Pea, kai ke maalunga nge se tita e tau hi wā, i e mau inga whikumi ke whakamau totonu. Pea, neonga ne whai ngata a e se tita, ke whai hono whaka ilo e ni. Ka ko pau ke whakahoko ia, pau ko tuyo mahino pe ke kakai, ai magatunga koe ne whai whaka ilo, koe lao mau. Kai ke usio ko whainga reaction ai kolo e se tita. Ko tu ku ilo pe ko he kolo ia ai magatunga ku whai ai whaka ilo. Kana ia e ku tui a ku ia se tita o totonu ke proactive ai komisoni filia i he umea pehni. Kono moni e se tita e pehe he ni ihi ko whai ngāwe ko ni ko whakaloto kovi, ko hui pe ko toho he whili. Mōre ke mama o e se tita ko whai ngāwe ko ni ko whakaloto kovi. Nā ku kau pena e pehe whoke malanga ko ni patoa he takai halo ko he campaign whiwhare harea. Ko taha ngahi principle pe ko ngahi te whito i tui ai patoa ko e whakamau totonu. Pea hake a ki i pure ai lao. Koe taha ini hono hake ki i pure ai lao. Ka mau sio ka mea mau, pea mau hanga whai whaka ilo ko ia. Pea ko huinga e whai whaka ilo se tita. Ke tatau aho kungutu, ke tatau hok tuhu mo mea ko whakamatala. Ke o te ola whakamatala holo ke kakai, ko te whito i tui mo, te whito i kawe ngā tataki. He pure ai lao. Pea hoa sio ke he me mau lao. E whe paki rewa ia mo au. Mo mea ko malanga ai koia. Nai whakahoko ai ngā ue koe ni ke mahino o ko whai ke kurea. Pea na ikai o kai ke whakahoko ia e se tita. Iha pehe ko halau maari e kowi pe ko hatau whihia. Pe ko uhinga ko ku to e se tita na ku osfo wa process kon e ku fili ko moneta he fili si fili make he ko ni he wa feta hiwa na ku ikuna wi ai kana ku ke fai pe me ko foka ilo aneta
I he mau I la whiri. Nā ko si process a koe ngā ko ia, o si maa ku e ku witness a kuia ki ai ki witness pa na ku whakahoko e au ke commission na whiri. Mea pango pena e maloloa neta. Ka nā ku whakahoko e au ia, ai ngā ue ke tawhi whai hala. Neongo e kui kuna ka nā kei whakahoko pe e au. O kai ke, ai ku hinga ka noa pehe se tita. O kai ke pehe ke tok whai pe au e kei ai whamau to tonu I haku tō. Tō mo e lawa, ka hoko e mau ton ke whatonton. Pea, ko hinga ko mata mai whata noa ki ai mahu inga ki Commission Whiri ke nau proactive I ngahi ngā ue koe ni. Ke ua e mau ai anga e tau no fo mo e tau wā. Neongo kai ke tui to ton ki hanga ai whainga me pe nio mau e anga no fo. Ka aku hoko fo ki e se tika. Na hoko e ko hamea ke tau whihi a maha taha kou family, pe tau whihi a kou family ke hataha. Kai ke whaka amu au ke hoko mea ko ia. Ka aku hoko ia, koe mo ni au ku hoko mea pe ia. Ko mea mahu inga e koe ke proactive e Commission la Whiri. Ke ata ai kau whakafofonga mo e kau o ta hono whakailo, whai whakailo. Kai whakahoko, ke hoko e ko whatongia Commission la Whiri. Pea mo e attention I are. Se osi, nā ke lawe mai ane nai o whelave o ko ke hoko atu, tai ai pia mo ngahi isiu kehe mo ngahi case kehe, tānaki mai ki ho o whakailo. O ko ke toi whakakaukau ke tānaki mai ha keisi bribing, pe ko ha keisi criminal, keisi hia, ke ki whakamatala mai mo ke ta whakoia, ke marara mai ta whakoia. Iyo, koe bribing ia koe whi taimi I pau pēa ki ai, ka kos taimi a koe. Heka ki te lawa whakailo hatahe koe bribe, Ose whi taimi a koe bribe ia hanga e tako ospe whiri koe mahina pē taha. O ata ke whai e whakailo bribe. Koe ne toi ospe whi taimi a koe ki te lawa ki ta whakahoko ha whakailo bribe. Ka ku hanga e ngahi hopo koe ni o hake ngahi mea ke se tika. Pea koe ngahi mea lahia ke eke, hange koe whakamooni loi, koe whakawa loi, koe nai mea nei asi he hopo a teisa, Daniela Kiu koe na koe mei tongata pongo fulu. Nai asi a kea tala noa ia, se tita, na mau eke I wharea rea, pe tautou eke he kau whai ngongo, he ngahi press conference koe ni. Ai whakaiki o paanga, no noa miliona na tuku mawahe, I patseti, ko silini ki COVID. Na te kai peke o mahatari pau, ai pure anga ki ai. Kai ke, I he hopo koe na koe, a Daniela Kiu. Na Hawaii Minister paanga malolo o whakamatala ko ni mamano koe na palo mesi koe ke fuaki koe mai kakai club kakai fefine tonga tapungo fulu ko ni mamano o spase kabineti ke to opia mehe paanga COVID o ko manato au se tita na mau whakakikihi ai hono ave silinia ko ia ave ke tuku I whare paanga kai ke tuku potunga mo kai ke ku asi hake ia he hopo koe ni na ave ai me ko ia ke kulupu kai fine ko koe hi ai ku asi ai koe mau lao ia ku asi ai se tit pe totone ke whano fe kumi ke mau hano mo ni me ko ia pe tau tia I ko pai hala kai ke he hanga ngahi hopo koe ni o whakae a mai ngahi mau lao, pe ngahi mea mau tuiu mau ai lao, ke whai ahano kea. Pe koe ngahi mea hoko atu ki ai, ngahi hopo koe ni se talahi au pita ngahi hopo hanga mai I he kahau. Ranoa whakaose mai se aose ki he time frame ko ia o tangi, o whakahuia a whe, pea ko ngari whakahoko ai whamau ko ia awhi. Koe oku alau mai a whango furu, me aho koe tala tutu ni,
ke whakahuang e hatang. Pea tok mea ia whakamauanga nau tari, pea tok whakaaho mai rewa. O ku to oua pe whai e hopo whamautangi I tonga ni he tau, koe ni I me, pea mo September. Mahino ni to muia he, I he ni, pea o koutui, ko September e lawa whakahoko ai tangi. Kaike, koe ngau e kou whai taimini, koe mau siofi, ai tutu uni mau te siofu au liki ki ngahi. Mea katoa pena e ne whai e koe hopo, kamata pe me petition, mo mea koe ke mau kumi ha mga tuunga malohi, whakamalohi e mga tuunga o whai e mau tangi. O whai e koe tangi. Pea mau kawai hono analyze o tio, mea koe whakamau anga pea ko mea whawhiawhia o koe timi kuna ngau e kia. Koe tahai pōre ngau e koe ni se tita koe mea whakapaanga. Koe whakailo pehe ni se tita, koe koha whakailo ako hataha kuhia mai maaku. Pea koe ko whakailo ni e mautolu, kau whafofonga ko hia kia te mautolu. Ke hange koe ni, ko ala whakailo a se emisi koe ne kai haasi e puaka. Ko hia mai a kia te au. Ko whakailo koe ni ko hia e ke whonua. Pea mau pōre ai ke whai e ngau e koe ni, I he teke, pea me he kaupōpō koe o e patoa. Pea taha pōre mea koe ni e se tita koe mea whakapanga. Koe whaka mea, koe mea whakaloia koe hau koe mamafa. Mamafa atu, pea nai o si tokoni mai, ai kaupōpō, pea ko honga ia mo ni se tita. I he tokoni koe hau whai pe me kaupōpō. Ke totongi a te konga, mau ngahi. Whakamori ke loea. Mana tui whak se tita koe hopo koe ni, koe halaia pe ku pau ke aini hange ko au. Koe tutu ni e whakamau, te uhanga totongi e whakamore. Ta whaaki koe whakailoa. Eni loea koe whakailoa. Pea o kou whiawhia au pito se tita, ko hui koe kaupōpō, o nau tūta whaaki. Ke nau tokoni mai he ngahi mea whakapaanga pehe. Pea kou tui ke he kaha au e se tita, koe ngahi ngau e koe ni o mau whai. O koe e amanaki, mo tui, e ke hoko a te ngau e waofi mo e kaupōpō. Ko hui koe tahaia e nau contribution. Mālohi ke ngahi ngau e koe teke, ai tui, o whai hono muia. Mo ngahi principle ko whahano muia, ko tahaya whatongia ku ilo he kaupōpō pe, nau pōre ke nau whai ko nau tokoni whakapaanga. Kai whakahoko ngahi ngau e koe. Nge koe ngahi ngau e hoko atu ka au, koe hoko atu koe ni ke tangi. He koe ngahi ngau e koe ni se tita koe ko halelei pe mau tolu. Koe lelei mai whanua whakalufua, tau mātua, mo tau whanau mo e ka hau. Pe hange ko kulau ane nei ko taha e pore lahi ngahi ngau e pehe ni ko mea whakapaanga. Kau kai ke mauloto ke hanga he mauiwi tono no whakapaanga o whakangata ai mau whekumi ke totonu. Mono whakatawa taina e kakai me hai sia. O mau tui mo mau whalala e o mahe kaupōpō. Tēnā wala mātokoni hingai mea whakapaanga koe. Ke ua e whakangata e ngau e. Ke ono whekum ki totonu ko uhipe koe kai ke hasiri. O mautui koe taha e whatawa taina. E tau no ho koe ngau e ke lao hingai hopo peni. E pa koe ngau e nei. Ko hatok whai, ko ngau e nei whawhai mai pēa ki se taini. Kai tongai e se tita. Me ko aglis pēa tō tahu ne nani whawhai u hopo. Koe ni au tuu hake futoko whiha ia. Ke nau whakahoko e ngau koe ia. Pea koe angai e ku tui mo whakaamu. Ke asia ke hakau aklisi e toko hongo fulu, toko ua noa i he kahau ke nau hoko te ngau e koe ia. Ka pau tau au ke tunga koe ni he ngau ki toko taha, ki toko ua.
tau whakautang ka pau te tau whai pehe ha toko nima toko ono toko fitu tau sia ka kaurerei inu me lia me ai tau ka tau whanau. Whamalo atu ke te koe se aose I he whainga maari e koia ko ke tuku mai polo kalamani ke o mai ai ai ngahi whakaiki iki o e hopo ko ia na ke whakahoko pia mai whawawhonga tonga tapula ki ko te vita whehi puloka. Se aose o toi ai miniti wha he taimini o ku ia hame o ke loto ke toi tānaki mai tu kai ke uwhehu I atu kau ke pehe aonga ki he kau whanongo pia te oate ki miniti wha ko ia maao. Oku se tita neongo koe hopo ni nima ko slava he hopo primary pe ku mo ai toko komunista ai kau whare toko tolu pe hao toko ai mahino pe ni ku hoko atuen ke tangi I toko ko ia ka neongo ai lungia ua ko ia taimi koe foi whekau koe nai whaike whakaamu ke awe ki kakai pia moe whonua. Ke whakangata ai mea koe bribery pe koe tufa o whakalotoa whiri a kakai. He guai mausio ke kahau e whonua ni se tita. Ka pau te tau tai tokanga ke whakangata ngā ai bribery. E pure I he kau iwi paanga mālohi, kau nima mālohi, ahono whau e lao e whonuan. O koe e manawasi I whoke se tita ko tau kainga e sia whoke ko kakai tū maari. Pe lawa ke nau ngau eko nau iwi whapanga, ke nau hanga o pure I pure anga koe. Hono whakarere whonua koe ni, ake nau lawa whakatau wauti hakakai ke whiri hakakai te nau pōpō anke nau ngau e. Pea kai ke koe whahinga hanga he ngahi hopo koe ni o mai e fwoi message pe koe fwoi whekau mālohi ki he kakai e whonua pia moe kau kanti te. Ke oua au pito e whakatau e whiri aki ha paanga pe koha koloa pe koha whainga palo mes. Kai hoko ai hatau ange hatau whalala ki hataha kantiteiti. Mātu unga I he ne ilo, koe ne tauke, mo ne ngahi whotutu, mo ne palani ngā ue, mo ne ngahi wison. Koutui koe whakawae mālohi a ki halanga whonua ha whonua. E whakawae a ki a ange tau whalala ki ha uhinga rerei. Koe awe tau whalala ki he o magatu unga he tuwha e se tita. Koe whakawae ia o ku waiwai. Pe whaingata e langa whonua tuuloa ia I whainga whakawae pehe. He kai ke hau ia moha principle o mālohi pia tu. Koe pure anga ia whau magatu unga I hano bribe. Pe koe magatu unga he iwi lahi mo nima mālohi wapaanga o ku ngā waiwai ia pia lawea ngofua pia ke tō. Holofa pia tō. Pia koe mea pia ko loto ke whaka ose aki. Ko fia au pito au ia. Neongo kulungia e hopo he fui takai ua koe ni whakamawa kalahi. Ka koe fui whekau ia. Se tita o ku mahu inga ia ke a. Pia toton pe ke ilo ia he kakai. Oa te nau o ku mahu inga ke hanga he hopo koe ni o liliwe attitude. Pia moe ulunganga, moe tui a kakai, ke mea kui koe whiri. He koe mea nuku hoko se tita. Koe ne ofi atu pe koe tau pe ki ha whiri. Koe lahi ate ngai whinga pa angai. O pōpula rewa kau kantiteiti ke nau ave silin tokua pena I he nau o ngopina na kai ke pōpou I ke nau tolu he whiri. Utoton ke whakatoka ngai se tita, ukai koe kau kantiteiti pe ia o kau tea I he bribe. O te tau tea I pe mo ki nau tolu nau mau mo ngai koloa bribe. I he lao whiri ia. Ka kuhanga he, te kai whoke whaka ilo hata pehe.
Ka kuhanga he mea koe ni, he hopo koe ni, o a ko ia ki tau tolu, ke toi liliu, ke he tau sio ke mea koe whiri. Liliu ho tau e titiu ti i tai mi whiri. Ke o te ai mea koe whinga paanga. Ke whainga tā ia e kau whafonga. Ka paka ki hata hato koe mai pa tau, ta fok tau tolu mea e o whiri hata ke. Koe koha whakawai le reia ka langa whanua. Ke tau o atu hakau taki. Maka tuunga hano whakaheke i ki nao tolu ake. Ai kore paanga. Ko tui koe fo i whekau ko ia ki ne tuu ke kau se titu. Kai ke tui e te nofo ka kai o amanaki. Ki hataha ki haa tanu hona uhala. Ki hataha ki haa o maha whainga toko ni peheke whakaloto ake whiri. Ko ngahi ngau e ko ia se tita ko ngau e le rei pe ngai whakafo ai tanu hala mo ngahi mea ko ia. Ka koe whatongi e kau wharearea ke na o whaue lao mo malanga hahano fonga tana ki hapaanga e whanua mo no wai ke lawa whakahoko ngahi ngau e ko ia. Kau koe kwa mea ke nao mai ai kau kanti te tia tak tahatano e uhala ai kakai. Ngahi uhila. Kai ke. Ko tui pe ko whaose aki pe ia se tita. Ai mahu inga e hopo koe ni ke ne omai ha whekau malohi e tau tu at koe na ki kau i mea koe whiwharearea. Malo e mau whenga maari e. Malo o pito isi hao se whainga maari e koni kuke o mai pea o mau whamonu i atu ka te mau tole ngahi ngau e kotoa pe o ku mau hoko atu ki ai ko uhi koe langa whanua o ku mau whakahoko. O whaat ka te mau tole. O whaat. Festival he mai uliki whanua o e hi i ngani e moi. Koe tau tai mena ko ose ni te tolu pea mei he whitu i he whiawhini na mo toki mea mai whoki ia ki a se os mai lai pōhiwa i he ne whakahoko atu ka te ki mau tolu ai whakaiki ki o e ne hopo ko ia pia mai tūtūni ki he ne hopo ko ia pia mai whawhawhonga tonga tapu aki ai a ko te vita whatawhehi puloka te tau hoko mai lewa ki tau ngahi o ngongo ko ia pia mei tonga eiki ai a e whakahoko atu ia e kalafi moala ki a te ki mau tolu i he e whiawhini kalafi malo mo e tau maua e whiawhini I o malo o bito se tita e mao e whenga maari e koe ni ke tuku atu e ngahi o ngongo lalahi wala mao atu mei tongani pe ko kore pe ke hufanga mua he whakatapu ka e tā ke whakahoko atu. O i kai whoki ke toi iai ha ngongo lahi i hono tālanga i tongani ka koe ngahi hopo ko eni ne whai i he whakamawanga mo ngahi taratutu uni ko os whakahoko pe koe taratutu uni ai hopo e nima me ngahi hopo ko eni e fitu o e kei e to tongi ke whakaloto i o e whiri wharearea. Pea o whakate whito pe whoki a e lahi o e ngahi tae whie maari i he whaahi koia o ku whaiga e talanoa, ko e whaahi koia o nau ulungia i he ngahi hopo. Ulungia a e kotoa ngahi hopo, ko e whaahi e ua, ulungia a e toa ua koe nana whai a e eke, ko e hopo e tolu ko ulungia ki nau tolu ko e whakailoa. Ko e ngahi wahenga ko ia e whā o nuku alofa. Aia ko tonga tapu uluaki, ua, pea mo e wahenga ko ia tolu pea mo e whā. Ko e tolu e ngahi wahenga ko i nina e whakahoko ai a eke whakalao. Ko e kotoa whoki a tolu ko i ni ko o stala ho nau tu ni, tonga tapu uluaki mo e ua, I kuna ai whakailoa, tonga tapu whā ulungia ai whakailoa. Ko osi mau whoki hatala e whai ai tangi me tonga tapu uluaki, pe mo tonga tapu ua, ai a koe tangia se visisika me tonga tapu ua, ko ia nane whai ai eke, pea pehe whoki kia sea spo hiva me tonga tapu uluaki, ko ia nane whai ai eke. O te eke ai ke mau ha whakaha, whakaofisiare, pe e tangi ai whakailoa ko ia o tonga tapu whaata tafu moe aki, ka kutokalahi whoki hono kau pou o unau whai ai ui ke whai ha tangi ai whakafofonga mālolo ko ini. Ko tonga tapu fitu pea mo hongo fulu na ulungia ai hongo whakailoa po hiwa tu ene toa mo Sengstar Saulala pea ko mau ha whakaha mahino e tangi a tui o ne toa ka e te ai ke mau ha whakaha whakaofisiare e whakahoko hatangi me Sengstar Saulala.
A koe tū koe he taimini he wakai ki kotoa ngahi wahe ngā ko os whai e tala tūtūni e whai e tangi ki he whakamau anga tangi. Iai ai amanaki foki e whai ha tala tūtūni a ongo hopo koe au toe, ai ko tonga tapu nima ia pe moono I he weekend. Pe koe haa pe ai tawhaaki e ulungia, ngari e mui pe he ngahi sipinga koe a ko hoko he ngahi hopo koe e whai ai tangi. Koe tū koe ki he kaha u nou ki he pure anga mo e wharearea o tū palo parema. Ka pau ko pau ke whai ha whakatatari mea koe ke hoko ki he ngahi hopo tangi. Whakahafoki he paremia I he flaite ko si e huakawa me iliku o ne pehe o ku iai ai matu aki wesia lahi ai ngahi palani ngā ue ai pure anga I he ngahi tala tu uni ko ia ngahi opo. Tau te whita fogieni ki he tala tu uni